Phechani. Igama lami ngingunzunza. Ngingumswa kwaMachika uPhechani. Umswa ophuma emajalini ngaphansi kwamasokana amanye amadodana amane kwaMachika mina ngiyidodana lesihlanu nginqani abodadewethu babili. Ngibe nekhuluphelo lokuthanda umvumo nokuzibandakanya emvumeni esikhethu njengoba ngizibandakanya kulesi sikhathi. Kulithabo ke kimi ukwazisa ke ukuthi ke kilo mvumo ngingena ngehloso yokuthabisa nokujabulisa abalandeli nabathandi bomvumo wesikhethu. Ngithome ngomnyaka ka 2014 ukuvuma ke mina ke bekube kunje ngisavuma. Ngibawa isekelo, ngibawa ama-CD niwathenge entolo, ningathenga ama-CD atlolwe phasi, sibukhuliswa ngini njengabalaleli. Mina ke ngimuntu ke onesinto hle nonesisa lapho ngifuna khona ngiyafika ke sinye nesikhathi la ngimema khona ngiyeza okukhule ungangithabisa ukuthi kusenze ukuthi sizwane mina nawe mbukeli, mina nawe mlandelami, ukuthi sisekelane sihloniphane. Solo ngathoma ukuvuma ngiyathoma ukukhuluma iqiniso ukuthi umvumo engiwukhiphile ukhambe njengalo, uthandwe njengalo. Bekuthi iningi labalandeli bami sengihlangene nabo bathe ngazi usayikhipha enye efana nale engwenye emabuyeni. Abaningi engihlangene nabo kodwa ngiyabathembisa ukuthi nakukudla kwendlela khona ngizobanikela. Kuragekile ikhambile ithengisile, ama-CD awahlala entolo, ama-CD ayakhamba, umvumo wami angazi nangikhamba ngapha kulila wona. Azange ngazuza kangawo futhi azange ngazizwa lento akunana ngakukhombisana ngithi le ngi-album okuthoma iqiniso lihle yayisebenze ngimi nosomakhawulo uWitbank nabanye abachimana abanye engangikhamba nabo. I-album yesibili ngisebenze naye uWitbank eGatareni noSinki umndodana wakhe. And then ngasebenza nobongani MP uSonkulu uBhami umvezami. And then ngasebenza noRoy ongumunye kade angibheka naye ngihelebha. Masatma wathi mina ngingene kanye kulula ke uthi Satma unzunzane ngikhali zebhosa best isindebele album qedile ku SMS ngendlela ongakhona ngayo waningi ngendlela ongakhona ngayo i-SMS i-150. Umlayezo ke utlola uthi unzunza umtlola ngabo D US UNDZA nengikhali zebhosa mara uthoma ngosatma ngoba ungafaka usatma awuzukuba nomlayezo othola kwangabe nomlayezo othola ukuthi ke ayikafiki. Ngizokuthaba ngoba ngiyacabanga ukuthi ukungena kwami kuthi okuthile, ukungena ngaphakathi kwami kuthi okuthile. Ngimuntu olindela into embi, ngimuntu olindela into ehle, into embi nehle. Ungaqali ihlangothi elodwa, uqala ihlangothi elodwa uzokuba nenkinga. That's why ifana nemvumeni ubona abavumi abaningi balise emvumeni babuyele emuva, baqala ihlangothi elodwa ukuthi bazokuzuza, baqala ihlangothi bagijimisa ihlangothi lokuthi bazokuzuza imali. Thokuthi umuntu wakhona uzibona ngathi uyaspendela ilizwi, ungaqala ihlangothi elodwa nomuntu, cala ngaphana ngapha then uzokubona ukuthi indlela iyaphambili. Ngani ngokubaba kubaba qiniso lihle bakwethu nona ngayithumba ngizokuthokoza ngendlela ezabe ngibathokoza ngayo nangendlela ezabe ngihlele ngayo ukuthi ngiyabathokoza. Ya, nginingi indlela engahlela ngazo
ziningi ukuthi ukuthi ezinye ngeke ngaveza mara-ke kuzathi ngemva kokuthi ngithombe ngiza kuveza indlela engizokuthoza ngayo ebalandeleni nabathandi nomvumo wesikhethu. Phambili kubongani u-LP sisibambile sesitongolele kwaha ngisithuthumisa msoba